O te toi whaatana whāturu tātua tunu nei fo ia sa fau la so ful tolu nei il masino te sema lua whelua sa ful matasi. Ai o le tautua whaawau a lei tana fau mai Samoa a le si ufongo le lau mua. O le whaai unga le vaiaso te nei na te Tala alo i nai se Pol Kalame whaapitoa a le ofiso whaato anga mo le Pasifika e o fiai ma Samoa. Le uta o le Pol Kalame so swani mo le ati na e o whaato anga tunu o le Pasifika. Le uta o le Pirates, o le Pacific Island Rural and Agriculture Stimulus Facilities Project. O le wha moe na sauno ai le fionga le Minister whaato angam whai ngā whaiva, le fionga la auli o le mali toa le uta pola teva Fosse Schmidt, e lima ni vaenga wā a fia ai le ati na o whaato anga le atunuu ai me se foilon ta mau ainga. Talu mai lava a fianga o le wha mai o le COVID-19 wiva. Ta ue la auli, o le a fia o loe au inatu ia tunu mamao, e whaonga i nei wha lele o no e wha moe nei fi whaatau wa inga, e whainga malanga wha vau malo o lo tau fia nei. Lua, o le ale to iai ni tangata ta whawhao mai mo mai whafo sa wha moe tele iai le marketi mo tātou o loa, lea o lo ngā osi sa mo nei au fia ma mea tau lima. Le ngata e lea, wa a matona le mautonu le awina mai o tau mafa mai atunu mamao, ona ua le toe tutusa whai ngā malanga waala o loa e pe ona masani ai mo mua. Tau fo il Minster, o le asi i tia le tau le awina mai ai o loa mai atunu mamao, a ngai mai Samoa nei. Ato ai, wa mai tau wina le si i tia ai o le tau whatu la au ma me whai ngā ruenga mo mia, mo le whaati nongo ngā ruenga tau whaatu anga ma whai ngā whaiva, mai o le asi i tia fui ma le tau o loa e whaatau i nātu ai le au whai whaiva ma le au whai whaatu anga, ma o le a fia i fua, ma whaele e leanga ma tupe maua Samoa, ma ia ti nae. E ui ina whaelo e le fionga la auli ia fianga waiai le lanulangi ona o le whaamai whaatasi e ma Samoa. Ai mau tutulun tal tununga ma le whainga malo. O le temi tā ua le nei e toe ngalue ina ai lau ele o Samoa. A waawati nae tau whaatu anga o le iwi tū leo tātou te mau ainga. Lea olo o iai le temi nei. Nei e sau noa o le ao ngā leo le tele o whaalau i lo whaia nei. Ina iona ia ai o tātou tanga tele tā ua le tuto ina ma le ngā o singa o tātou tau mawhai te tonu lava o Samoa. Mai o le whainga, e fisosoan tele i le whaamauti no ina o le mau ma lava le tau mawha mo Samoa. Ai mai se ia te tai e se mai ei mawhauwhau o tātou tangata, mai i le whaalanglango atu i mea aitu apa, ma mea ai e awina mai i atunu i whafo. E se pepo whaamtalanga ua whaelo ai le fina ngalo le fionga le whongwhitalai o le mota, papa li o ta euma se pau. O le a whaatatia e se le whaatau tonga o swafo te mai tai whao popo le pānemene. E ui ina ua uma na io ina e le whaai unga le whaamasinonga toi ilo Samoa. Mo le whaato ai na le se 40% o te mai tai, lea ele o ato e le pānemene. Tā ua foi e le fionga le whongwhitalai. O le mata opule nei o lo o iai le talo sanga a le ofisa o whainga pālota i luma o le whaamasinonga. E whaasanga i le tūlanga aloa ia o tusi whaapolo i ngai lua o tō whinga. Le ua ia whasiringi ai pe o whaia i lona teimi whaatanga ina. O lo whasiringi e fo i le whionga papali le whaana nati o le tu ina atu ia tusi polo i ngā tō whinga. Tā o fo i le whongwhitalai. E whaono le aloa ia tō whinga ona o lea foi ua whaauru le whaamasinonga se talo sanga se tasio sui te maita ina tau vāle pālo talai titi. Mai le i whaamautu ina foi le teimi nei le taunu ungo whai ngā pālota lea i tū māloa lea sui. Ma ua mauti noa mai ai. E le i whaamautu ina se whaai ungo le whai ngā pālota a lea i tū mālo. E pe ona whaatonu mai e le whaamasinonga o talo sanga. O lov siringia foi le whongwhitalai le fua whaatulunga ina na whaao ngā. E fua i aile se 40% o se tamaita i whao popo. Ma o le mata opu fo ili nei, wa toe tu i nātu i lumo le whaamasinonga, lea a fie ma sui tamaita e to lua le na filia mai. E sa i di ai sui tamaita i tonu e anga waa o se sui su fono li pālemene lona se forma le fitu o Samoa. Wa whaai loa e au i le whongwhitalai o na whaatau tuina na o sui aloa i o le pālemene. Ai o sui tamaita e to o lua le ua mai a whaalau i loi le mai ai o whainga pālota laiti. E le o anga waa.
se i vanga nā ua mai a whaai ungo wha amasinongo tālo sanga o loo wha ngasona nei. O le vai aso nei, e toi usuia ele whontanga le pāle menea o Samoa, mō le whaai unga o le nei tausanga. E le whontanga whale tausanga lona sa fulmatolu al mtanga luenga le soifua malo loina, wa autu i le whaatala noina o whetu na ingo ngā luenga mpod kalame whaatino, wa ausia i tausanga te tasi. O se whaamoe moe tāua telele mo le mtanga luenga, wa nuti mea whaatasi e tāua lunga i le vaiaso whaataua i le soifua malo loina, o tangata uma i tausanga te tasi. Tāua se pepa o whaamtalanga, o le autu o le whontanga, ia si tia le whaatinonga o aunanga tau i le soifua malo loina lau tele. E le saunuanga autu al minister o le mtanga luenga le soifua malo loina, le fionga vālasi tā fito sele, na ia toi wha mawhai le sao tāua o le tautua tau soifua malo loina. O le au nanga lava wha soifua malo loina. O le pui le soifua malo loina wha pia foi maleuna i o le ngā lurue whaatasi ma le mamalu lau tele o le atunu i a fio anga manu i tua. O lea whaingai pia na sau no le fionga le minister e na ia antangi e le ngā lurue so tau au o tanganta uma mō le soifua manu i lau tele. Peo na sila fia o lea ua toi tu fantasi lea o nanga tamai tai tausi soifua ma lea o nanga le soifua malo loina. I to tonu o lea ua manino ma yele ngā luenga tau soifua malo loina lau tele ma ua tolu vaenga ma yo i o lelei lona whaati nonga. O vaenga peo na tā ua mawhorasia le fionga le minister o le vaenga o le whale mai ma talvai lona lua o le vaenga o le soifua malo loina lau tele po le public health ma le vaenga o pulenga lau tele. Na tolo lawina foi e le fionga le minister nisi o whainga whaavae o ta iala ma fuafua ua maea o na tāpena le matanga ruenga e ta iala ina le whaatinunga o lātou au onanga a wale una ia o onanga a wao te tele o soifua malo loina. E pe o na iai le ta iala mo le au whainga ruenga o soifua malo loina o Samoa lua felus fumatasi lua felus fumaleono. Lua fuafuanga mo le atina enga o le au whainga ruenga o le soifua malo loina lua felua tasi lua felua ono. Whainga whaavae mo tau mafa te tau, lua felua fumatasi lua felua ono, ta iala mo a onga e tau fiai le uloula te paa. O ta iala mo le whaafuina o tau Tala fua i le soifua malo loina. Ta iala o nanga tausu e toto, whainga whaavae mo tui pui pui, whainga whaavae o nanga lango i tutonu whale mai. Whainga whaavae mo le whaafuina o ala pai whale mai. Whainga whaavae mo le saunga le mu o le soifua malo loina le au whainga luenga o le matanga luenga le soifua malo loina. Whainga whaavae mo le whaongai na upenga te wha ilangi. O whainga whaavae mo le whaongai na te tau o pepa wha mao ni o le au whainga luenga o matanga luenga le soifua malo loina. Whaatasiai ma whainga whaavae mo le whaongai na te tau o masini ma whesota inga wha teknolosi a le matanga luenga le soifua malo loina. O ia whainga whaavae e se fulu tolo. O le awhianga o le tamao ainga o pisinisi tau whaletali malo ona o le whaamai o COVID-19 na whaeloa ai e le tamaitai a Ramona o le pule leo le whaletali malo Return to Paradise. Le tele o le awhianga tau tamao ainga taru mai o na poloka toi malanga mai o turisi a siasi i Samoa. Moli te minei, o tau ia wa whaapa u nei ai poto e malo lo ma tā whawha o iele ma malo le atunu. E le o ngafa tau li maina le tutongi nā i o pili e le ngata o le vai ma le wila wha au ngā. Whapea foi tau mawha mo le tau singo ni malo e asi atu. Ato ai ma le tutongi o le au whainga ruenga. Tā ua se tasi o le au whainga ruenga. O le tele o vaiaso, wana o le aso tofi, aso whareile, aso to nai ma le aso sae te talai. Ai tā punia umaisi aso le vaiaso, ona o le le tutuso le tupe maua, ma le wha awau peo le au onanga i le vaiaso atoa. Peitai o ia whantai ma lo o lo isi tūlanga le leipea, mo tangata lava i o le atunu po locos, o lo o asiasi ma tā whawhau mamamoi ai. Whalia Ramona, o niso whontanga matanga luenga le malo, o lo wha aso atu e au fiai mai lantou, e wha tau teia ma wha ngau yo iai, lea o lo alai o na maua sina se leni. O tātou talafauia mai Samoa, manuia le amatanga o le neiva yaso i tū te mga aruenga. Whasoi foia.